Turn with me to the book of Acts chapter 6. Acts chapter 6, I'm going to read from verse 1 down to verse 7. You're going to see it in the English on the screen, but I'm going to read it from the Psalm 1 Bible. Ngā luenga lon mata upu e ono, whai upu mua se ia o ile whai upu e fitu. Acts chapter 6, 1 to 7. O whionga lo tātua li'i. O na pō ia o whātoa tele ina aile au soo, ua tupu aile mui mui o ele nisi ia e peru, a ua ngalo o lātou whawhine ua oti a lātou tane, ile tufa tufaina o mea ia sa whai soo. O na tala e ina lea le toa tino ngā fulu ma le toa lua, o le toa tele o le au soo ua whape atu, e le te tau o na mātou tuua o le awhionga le atua, a e tufa i o loa. O le nei, le au soe, i nā filifili ia ni o tau, se toa fitu e tau le leia, e tutumu i le anganga pa ia ma le poto, ia mātou tofia i lātou i le nei whaiva. A o i mātou te whinafinau i le talo talonga ma le au auna i le upu. Ua le lei fo i le upu i le toa tele umalava, o na filifili lea i lātou ia se te whana o le tangata ua tumu le whaatuatua ma le anganga pa ia, ma Filipo, ma Pokoro, ma Nikanora, ma Timona, ma Pamena, ma Nikolao o le Antioka sa lātou i le lotu a Saita. Ua lātou tu watu i ate i lātou i lumo le au apostolo, o na tatalo lea ma whae o lātou lima i o lātou lunga. Ua tupu fo i lea whionga le tua, ua matua whaatoa teleina le au soo i Jerusalema, ua ana fo i whai taulanga e toa tele lava, i le whaatuatua. Whamanua mai le tua, e tusa ma le whai tauina o ana whionga pa ia. Iovalo mātua lii, mātua vi ia ma whamanuina, oe, whaafutaialo lo whamalo le lei, e tusa o aua whionga pa ia. Mātou titalo matu ina atu o luma, o mātou whaasoa ai lau upu le atua, se Efeso ni mai au mai ale mawhaita mā, mātou te whaalongo ai malangona, mā whauwhauina mai loa, mā lamalamaina, maola ina mausta ia au whionga e tusa o lo whaasino mai. Whamanuia mai oe i lau upu le āmana waina, whamanuia oe le whaalongo o tangata, silio na vi ia lo suafa e whaavavau lava, o na o Yesu. Amen. O le tala whasolo pito le lotu le teimi le tala noa na elmata upule e ono. Ua tupu le ekalesia. Ua tupu le lotu. Ai ma ai ele mata upu e lua whai upu whātasi ma le whāwhitu e te maua upu whāpea. And the Lord add to the number. Ua whāupopo e lea lii le whaitau o whai o le ekalesia. I ila, pe whapea e malamalama oe i simple fo i ele numera, e leo toe whaupopo, ua whaatele. And I hope that you understand the difference between addition and multiplication. Here there's no more adding. It's multiplied. If you add, you're going to have something like this. 10 plus 3 equals 13. But if you use the same numbers with different numerical equation, different simple, it's going to be something like this. 10 times 3 equal 30. And that's how. O le ese senga le ngā, o le add man le whaatele. O le ese senga ngā le whaupopo, man le whaatoa teleina. I la o tātou whaitau o le whionga pa ia le atua, o le mea ngā ua tupu le kālesia. Le whanau o le atua, o le ua whaatoa teleina tangata. People were added to the church, but now the number of members multiplied. E leo toe tau ina whaupopo, ua whaatoa teleina. And if you look at our text, ngā whaitauina, it teaches what we ought to know and what we ought to do. E to tono le lotu, pe a whapea ua tupu ma whaatoa teleina le kalesia. O se mea le leile tupu le lotu, le tupu le lotu i whainu mera. A vea foi le tupu ma lotu, o le lotu ma whaafita auli pe a le matala i tātou. O le tātou sa valila ele nei
Tai au te whaau tala inga whapea pe a tupu le lotu. When the church grow, a tupu le kalesia, o se mea le leile tupu le lotu, don't take me wrong, but e avea le multiplication, e avea le tupu le kalesia, ma whaafita au li foi, pe ale mata ala tātou. O te avala neta au, o te mana o tā pena oe, saunia oe. Because the truth is, the church grow. O le mea moni e tupu le kalesia. E tupu le kalesia, o lo iei tangata wheo ai solo, o lo ngā lala le whionga pa ia ale tua. There are people that are still seeking the truth of God, truthfully, hunkering after the word of God. And you know what? With the sovereignty of God, if we are faithful with the presentation, the teaching, and the preaching of His word, God, with His sovereignty, will lead those hungry hearts to our church. E tā ina mai ele atua, tangata lo ngā lala mafia inu mo, ila paula va ngā ole mea le manga o ka moni o valau ele atua lea, o lea fionga pa ia le atua. O isi mea uma secondary, ale mea mua lea, o le ngā lala mo lea fionga pa ia le atua, isi lea ngā ua sui le natura, ua wha lea nganga le olanga, ua nau watu i mea ai e wha lea nganga. A wae mole oe, e wha solo inga oki oe, pe a le whawhanga oe. So that's why, mea ngā whai atu oe, there's no substitute for the teaching of the word in the church. There's no substitute. There's nothing can come into place instead of the teaching of the word of God. E mawhainga maa nei a mea uma whai, ai a le whaataua lo ma whaamua le ao ino le whionga pa ia le tua, o le mea langa tupu o lea. O le toi manu lotu loa, le lotu a le tua. Se whakulau kala lea tatu, I want to tell you this including the young people. I can tell a soul that is living, that is alive. I can tell a person that hunger after the word of God. I can tell when you want to be taught, and I can tell when you do not want to be taught. But I want to tell you something. You know why you don't want to be taught? There's a possibility that you still need to be saved. You still need to be a Christian first. Why? Because a spiritual being hunger after the spiritual things. Menga whea mea kara pe tau whamai, o tātou e nau watu le sua susu le suia o le whionga pa ia a le tua. We hunger after the pure milk of the word of God. If you lack in that hunger, there must be something wrong somewhere with your spiritual life. And that's why, ele suia lava, le whainga o le lotu a le tua. Someone asked me, what is your strategy? I think Pastor was there. I don't have strategy. And if I do, this will be my strategy. What? Know the word of God and preach the word of God. That's what we ought to do in the church. So a tupu e la le lotu, I le tupu e o le lotu, a o tupu e le lotu, o mea te tauna mata, ala mata lia e tātou ea, e whea ngai le kalesia ma whawhitauri. Wa uma ngā kako oso ma isi whawhitauri. Le makanga o kausanga ngi ngā ulaunga no whatu ate oe, ua pasi atu vasa o isi whawhikauri, ai sa auni, o lo iai fo isi whawhitauri, isi a lango le o langa nai o lai tātou. Spiritually thinking is this. Ele moe le fili. Ele moe le fili o le atua. Ele moe le fili o le kalesia. Ele moe lo tato fili. A mai e whealu ai solo e sa ili. Whapei o se le o na tangi. Ai ale makala la oe. Yeah. You're going to fall a prey to that le o na tangi. O se tasi o whawhita au le whawai vai e tangata lolotu. O le whawhita au lea, o lo matua le loa po hai oe. You know, sometimes you feel discouraged because you don't really know who you are. You don't really know what the church is. E alanga e whamasino, e alanga e musua, e alanga e whaavaivai, e alanga e whaatutu ngā tā oe, e alanga e kusilima le skeu siano, o ngā lack oe le knowledge lea olea, e ke le lopo ai oe.
Ama ngai ole tasio mta o fai upusa fetawina tato le taiao nei fa mai papati e ona papati soina o tou mole fa manga lo ina o sala. Imagine waking up every day and think, oh, I'm forgiven, I'm forgiven, I'm forgiven. And you're so forgetful of that truth. You are the recipients of God's forgiveness. O all tanga sala ua fa manga lo ina. Fa pela va onga yele si Cristiano ngai o kafa ole kanga sala ua fa manga loina e kele la o kusilima kele la o fa masingo kele la o lo fa vai ona ngalo ya te oe o tanga sala ua fa manga loina au va nga ia tato te fai tau I o tangata na whalongo longo le launga pekelu ave mai o kasi o kala pekelu va mai ia taito tasi ma papatiso ina o tou mole fa manga loina o anga sala. Well, I'm not saying baptize in order to be forgiven. No, that's what I'm saying. Because you are forgiven. That's what Peter says. Because you are forgiven. Because you are Christ's recipients. Because you are Christian. Because you are part of the church. Therefore, be baptized. Ia papatiso ina o tou. But you know one funny thing about a church that so many Christians find it so hard to accept? The church is not perfect. You'll find, you search in vain and find no church that is perfect. Why? Because you expect everyone to be perfect in a church. Church is the place where the sinners go. Not every sinners that were forgiven. O le lotu o le whaala potpotonga e o iai tangata sala ua whaamanga loina. E o iai tangata sala a feoki e o I le langi. O e o tangata sala na maliu a Yesu e whai masui o I lato. Ar kelo whawhita au le tupu o ngā ngalo iai tato, the church is not perfect. Fako perfect lava le lotu pe fio mai le ao ole ekalesia. You might wonder, o isi kemi kenga funga amo aka whapea. E pe whapea mako au loko le angalo ulu isi kemi. O isi kemi whapea. I wonder if my wife know how, what I'm trying to do in this church. I wonder if the leadership understand what I'm trying to do in this church. You know, and when you know that truth, the church is not perfect. If it's so angi ate oe, ile whainga o whai unga whai. If so angi lau wa ai ile si Cristiano, you know what? You're just like that sinner. That man, that woman, that you don't like the way he do things in the church is just like you. Yeah, you're not perfect. It's not perfect. And you know why? Because you are not perfect either. None of us is perfect. Even God's church is not perfect. That time is yet to come. But now, it's not. We are not perfect. E si lo makua nga sa fifiau ve mai, pastor, ke le ko e fia sau se lo. O ka fifiau, la no kupu. Le nga wa kumule lo, nga ka nga ka fa folinga, nga ka fa masingo. Nga ka nga lo ko le nga, ke lo ka la fifiau fai. Mai tina sau pea. O le ala ve mo la va no mo istanga ta fa pena. Fa masingo, fa folinga. None is perfect. If you find a perfect church, don't ever go there. Why? Because the moment you get there, that church is no longer a perfect church. Why? Because you're not perfect. And you know the truth, there's no such thing as a perfect church. You know how I treat you? You know how I talk to you? You know how I think about you and pray about you? You know why? And how I do that is because I know you are not perfect. I know our children are not perfect. I'm not trying to pave an excuse here for our imperfection. No, I'm stating the truth about the church. I'm stating the truth about us. This is the basic foundational truth about the church. But the sad thing is, none of us is atotoa.
And that's why Jesus came. Because that's the only holiness, that's the only righteousness that are acceptable in the sight of God. Or the righteousness, male holiness, a Jesu Kirisu. I'm preparing you. I'm preparing ourselves. Tupula lotu ye loa mea ia e tupu foi mava noa e tupu ai fafitau. It's not just add to the church, it's multiplied. In other words, it's exploding in numbers. La unga pekelu koluafe. Mulmuriange fa popole silimafe. And apparently, it took some susu sa fire o le loku le Jerusalema, pa mai se me le va le luas fuluafe, ma le limas fuluafe tangata. So it's not a small church. We're talking about the first church. Uluai ekalesia. O le tupu la valalo ngumela, o le telefone na fafitau. Can you see the fafikauli there? In those days, I'm reading from the NIV, in those days, the number of disciples was increasing. And listen to this, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebrew Jews. O le upunga complain ngai ma ngai er fasa mo ko sa vai ngai o le mui o tupu le lotu a o mui ka kalo akela me mui fa mai wa neglect po oversight wa oversee la vai ngai wa pasi loa wa le ango wa manatu mama wa manatu fa apito pe ila mana fa atu ia esa auni ia tapena ina tato pe o le kemi e tupu ai le lotu ale atua asia o le ai le mui ka ko fe manga se loko en ka mui no not at all a pe fo le mui o se si foi mea a le oso mai loko lua e sau lo fa ngau pe sau ia fe au o ko inga ki a kongo asia le se immune ile lotu ale tua mai o tupu le lotu ala menga o kupu ya o mui le kalesia akelo menga mui le kalesia ai ingi si vaenga inga ai lua nga le lua vaenga kawai the Hellenistic and the native Jews o mui Samoa le Australia. Wa mui le lengi le ukaya kau kala e lengi ile ukaya langa ngofo ukaya. The context here o ela ve keminga ile tupu lava me tanga tole tua afa pepo feke ngofo e lengi I Christmas apenga e la kalo inga e makua wala e oki. Ngai koe foi mai no le I malo mafo ke sau e ke oki ai. O le prophecy foi lea o e fio a Yesu e manga e yai umar keminga o tangata la e kupo fafikauli o fafine ua oti a lato tane o le tufanga o loa po le tufanga mea ai ua misi ai la fafinge ngai o le si mea mali el kala lea e le o fafinge le fire complain o ka ngaka atono tai ia and you can clearly see two gangs in the church. O kersiang o I loa fapalangi, ma kersiang o ngal fasa mo e lo fengui. And you can imagine keming o mai ti akono, pe keming o mai le uli ia e kufa ia me ai. Elo ka ua I but you know there's a room for that here. O le vai nga lenga o. O la kalong fio ki koe o mai. O vai nga fie palalangi. Because Greek language in that time it's a global language just like English today. La vai nga e fa palalangi fengo la kolo. La vai nga le fie utaya me nga o ese in the first place. And now they are here. So la me ka fai avel fa mua I tangata le ngofo la vai nei. You know, e ia te me fa so inga I tatou manatuna. Pao e manatua, the very first year, o tatou lotu fa solo mai ai, se ia o lava kausanga leo kea mar kemi ngai, o fai atu lava, o le lotu ale atua,
E le engi kengi. Ai a fai fo se kengi, e kasi al kengi o lea, ngā o le lotu a le tua. Tasi lava le vaenga kako, e le luang kako vaenga. I'm not, ole ke whai aku, I'm preparing us. Tā pena ina I tātou, because the truth is that church growth. Growth is sign of life. If you're not growth, you're dead. E alanga le kupse mea, ua pē. Ai a tupu, o le whai longa le nā, o lo iai le ola. O le whai longa I loa e le mea, la e le ola, e ai. A whapea la you find it so hard to sit in the teaching and the preaching of the Word of God. There's possibility that you're not alive, spiritually speaking. O le angasala lea, le angasala le nu o le atua. O le mui mui. A ke lo mafuanga ke mui mui. Ke mui mui because you think you got a better idea. E ke mui mui pe a ua e leu skai. Avai I le upunga e ngā kusa kuspa ia. One of the meaning of that word is excuse. And when you don't want to listen to the leadership or to the word of God, you come out with all sorts of excuses. And the very next thing, you're going to blame to him, you can blame to them, you can blame to this, to that. But yourself. O le mea ngā lau tupu I. Ua tupu le lotu, tupu fo I ma whawhita auli. O se tasi whawhika auli le I. Leaders are overloaded. Think of this. Let's think that this church is now 10,000 people. 12 whaiwhi out. Sfulu afe ka ngaka. Se fulu whaila aunga ma whaia aunga. Imagine peang whape kofi e kura uli ia. A whai mai le sko kasi. Can you just tell him instead of me? Because that's not happening here. Listen to this. Verse 2. So that 12 gathered all the disciples together and what? And sing to them? What's the word there? Huh? Tell me what's in there. So that 12 gathered all the disciples together and said. What tells there? Come together, we talk. O mai ka sala pule mavai, pole ar fo fa fita o lilea. O la mero kupu, o mui mavai vai le lotu. O le mera feka kai o la, o mai tatou tala noa. And you know the solution was excellent. The solution was a perfect solution. O la solution, to tofi I ka ngaka mai fele mea lea. A tu mai matou se mako makakalo mafai kaul kuspai. Mea ngā one of the very first thing ngā whia mga o tātou e whai le loku o le awa ese mai o saingi la uria ma mākou mai le kako kuskupe sea. Lango o whainga ngā o whai e loku yaso ngai. Pastor has to sign here, has to sign there, has to give the approval of this and that. And no. Peila a leanga lo administrative knowledge, then you can't be a pastor. The only qualification o lo mo mia fa kasi ma mera ka kuspaia o lo lo kuspaia ma fai lo fonga tau tala atu la fionga pa ia ale tu. Wala menga lo kupui. Wa kupula loku. Wa mui tanga to le lotu. And I like the way that these leaders solve the problem. Fai mai it would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Ele sao ya ule kau kalaku le kakalo mo fai kau kuspe sao la ngaku ko e alu fai kau ka ko kupe. Ele te taui kai o le loku on kakalo mo fai kau kuspe e au ya te autou a ko e o foi ko sue I me fai ka ko loku. No, we have to share the burden. We have to share the responsibility. Aquele foi mai o mai kalangoa. Kofi me o kusko fiku. Se o mato filifilia. E o mai e faile me lea. O lea, stand at the table.
O le upunga ia ngā o le deacons means serve. Ia au auna i le ngā luenga a le tua. Kero, e leo se loku function le lei, se e kalesia, e whai e kai mea uma, kere, e au aku, kere me whanga o kou i le upole atua, koe whanga le tino. It's not good. It's not good for us. You know, we need to move. We need to do something. O mea kupu i ngā leo mai ala ulia, ia mao, o mai a whawhinga, al mea mari, e leo whawhinga la complain, e leo widows la complain. E mau ki ngoa o leo ulia, e le aim se lako o meo whaia, le complain i. It's not widows. Ave mai, o complain, o na ua le, whea, ua le, o aku le kufa, ia i la tō. A maa, ia le whamua mua. Ma ngai ere for whawhitau. But you know the main problem there? O ilo whawhitau li ke le la wanga ankupunga. E mo ilo mui o whawhitau li, e mo ilo division o whawhitau li, pa kou those whawhitau li are just subs whawhitau li. The main whawhitauli will neglect the apostles, will neglect the taitau le lotu, le ministry o le upu a le tua. In other words, wa whaalonga lua, wa whakaikai lunga, wa le whamaoni, wa le whamuamua, i le ao ina ma le launga ina, o le whionga pa ia a le tua. Anga ngofo le mea mongi lauria, e le mui mui. Anga ngofo le mea mongi lauria, e le aise whewai inga. Anga ngofo le mea mongi o lato loto, e le aise whatustusanga, e le aise whamasino. Ale meanga o tupu ua vai. My brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. The other truth that came out of Lord E, men among you. A whai ko whia lotu, e lea maiangi, ko inga me kise whaika kolo. Asa ili fo inis whaiwhi au tato lotu. E lea maiangi i whaiwhi au mai le Rima Bible College. Pe o maa lua po piula. E a mai whaiwhi au, e mai kangaka lai a onga i tato a onga. Know the same thing. Know the same teaching of the Word of God. Ngā ala ngā kukupu whawhita auli nei, o na ua se le whamua le lotu. You try it. E se lo tato whamua, e se lava mea kako kiwhaia, se upo kako pese, se kako musika, se whainga o kako lokumalea o nanga, se whainga o sauninga, pe a le whamua, le a fionga pa ia a le tua, le anga whainga le a fionga pa ia a le tua, le a kauma ia le whainga o le lotu a le tua. Wa kumu farkusi kersiango I kuse how to build the church, how to start a church, how to minister the church. And all of those things. O mafo fao tangata. But we have the Bible written by the head of the church. The founder of the church. Afia lola se kalesia, pero fionga fai lotu. Ma ai le tusinga kusi le ao le lotu. Ya, le fionga pa ia ale tua. Amen fa upo fa. Please bear with me, verse 4. We will turn this responsibility over to them. Verse 4. And we'll give our attention to prayer and the ministry of the word. Ko mai au se fai kauro kuspai. Ko mai to ina, ko mai pastor savea se kakalo ma fai kaulang kuspai sana ma se ama Filipo. Let him have his time. Let us have our time so we can study and preach the word. Asia, ole saunga le mu fale nganga le kalesia e falango lango I mea e latu tu ol pulela tato lotu. Ole tai yala mar fasino manga tato ele ko sa se angelu, ele ko sa perfecta e ke le ko falongo se leo mai le langi direct verbalizing his word for us. No, you can only hear it from here with the preacher of the Bible in our church.
Atu tupu la mea whapenga. Mea mo mua e mga o mia e tātou le fufo. Anga ua I lot fo lea. Ia ave le wha mua. I le fionga pa ia a le tua. Nga iai whese e senga le kalesia. A whe mai, the 12 summoned them, and guess what? They came. Nga I loa e tai le lato mea te taona whai. O le sēdi o se loku, e le I loa ka e lako mea whai. O isi keimi, o kai e piksiringa le leire ka kai whaile e piksiringa le lei a leo I se kalesia. E le lei lako whauwhale, e le lei whai ka vale, le lei mea uma. But they don't know the word of God. E le whaua se loku in kakalengi I mea I le tino nei. E whau le lotu I le fionga pa ia a le tua. Ai whakoa active la le fionga pa ia le tua. E whau le lotu pe ai loa e whai aonga, ma whai la aonga, ma tai o le lotu le fionga pa ia a le tua. Don't forget, o le kalango atu le tapena ino I tātou I lalo lo kala pe a tupu le lotu. A tupu le lotu aua I kekei. A tupu le lotu I ai loa there's no such thing as a perfect church. A tupu le lotu I ai loa e oe lau whamuamua. La lau whamuamua. For us leaders, preach and teach the word of God. For you members, learn, listen and learn. And get to understand the word of God. I like that word for my mātou te whina whinau I talo talonga ma le au auna I le upu. The word is devotion means to continue to do something with intense effort. Anyone can just read the Bible and come and preach. Anyone. But not everyone is faithful. Not everyone take it seriously. Not everyone regard it as it is the word of God for the church. One of the greatest teachers of the Bible of all time was asked, how long do you spend in preparing of your sermon? And this man was pastoring for like 45 years or so. And that year was the 45th anniversary of being a preacher. The man said, I have to prepare for this Sunday. And the young man said, for how long? 45 years. It's a lifetime study. It's a lifetime commitment. Devote to continue to do something with intense effort. Ele whātaia lunga le tātua ai le whionga pa ia a le atua. Lenga, o le whaavai le ngā e whau e lunga le kālesia a le atua. A masofa le whaavai, masofa le kālesia. No, there's no perfect church, but there is an obedient church. E mwhai on kako le ato toa, ai a vei tātou se lotu e usi ustai a whionga pa ia a le tua. Ai whakua sao le uskai pe a sao le loa. One of our priorities, it's the word of God, the ministry of the word of God. You know, sermons are important, but people are also a priority too. Ikapenga sermons o mai o launga to people. Sermons must be prepared. Prayers must be made. But people must be ministered as well. Ia manino le tātou whātāua le lotu a le tua. Manino a tātou priorities i le lotu. E le o tupe, e le o whale, e le o tāvale, o tangata. We minister to people with the word of God. O le mana o ngā tele la vale ngā. Ia o ina tangata le whionga pa ia a le tua. O le mea le whainga tāpe a le loa e oe le mea pikosili o na mo o mia. No, it's a difficult thing if you don't know what you need. O ngisa kemi, I feel like, you know, asola e lai kiki ai maing e whaingo lo tina, ia lau a whapeo le fever, e whaingo le vai fever. E le eise medicine e pleasant longa taste.
You'll never do it on your own. And sometimes your mom even force you to drink. He will hold your mouth forcefully, open your lips forcefully while you're kicking here and there, and pour the medicine in your mouth forcefully. Sometimes I feel like I need to do that with the church. I have to hold you right there. Ke oe kamoe, ke oe sola. Te tala lo fonga fale nganga lo ma fau. Se sa aku le vai au ngamo oe ile nganga. Because we still have that sinful nature. Ole oso mo ke apolo kalo ka kalingam ka ko maka tato le fia falongo. The ministry of the word. Ba me kala atai lo lotu I fa mai o mai se fai me anga. O mai se e fai me ka ko kaleve me ka ko laisam. O mai se sua me ka ko ka vale a tu mai mako se o mako dedicate o mato temi e tatalo mo le lotu ma so e la fiona pa ia le tua e o ai le lotu. That's the order here. Nga fai titia e lola ke le fa pela ale ai e ia le mui au le fa titia le mui fa titia le fa vai fa ki le fa masingo ai fa mua le loto na ta ia usta ia a fiona pa ia ale tua. Me ngai ma ke vai le si. Me ngai so ona fai ele. E fai fe au ia kanga ka iskemi. Because he doesn't know what he's doing. O kele ke me ma fau I mo o our dedication. It's talo I motangata. No, I like that saying. If you keep praying for your enemy, you're going to end up love your enemy. Even if you hate your enemy, keep praying for. Try that. I did. I tried it, and it's really true. Why? Because you're praying to the God of love. So it's impossible if you pray to that true God and still not loving your enemy. The early church faced this problem. They needed the word of God, and their people needed to be ministered to. Na yai mana onga mo I lava eleni mana onga pelu. Ai whaftai na sa ole awala tali ai I o lato mana onga. E tā ua le lako whewhi au e asi o le whalemai. I ka ua le iai o le whewhi au porto ina pe a whailo ka o konga ngā lai oki. E tā ua fōi le alo le whewhi au whai kaulangu spa ia mala unga le sa. You weigh those things. Which one is more important? Tolu. Ia tali tangata I le mana onga o le lotu. Whalonga whala le mana onga le. Verse 3, I'm going to read verse 3 and verse 5. Malolon sa kiki lava uma. Ia, tato wolo, tato ai. Verse 3, my brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them. Ka ngaka e o mai e whaiwhe out tono le lotu, serve at a table, ngafa ma le vainga o kupe ma le oa a le kalesia, a whemeka kuspa ia. Known to be full of the Spirit and wisdom. Ke lo say ministry, not whether you play in the band, teach in the Sunday school, or a deacon in a church. Elengi me e ke kawhao ai. For me, someone who is filled with the Holy Spirit and wisdom. Asia, langai e ka kaunga pa ia le whainga o mea I tutonu o le lotu a le tua. E se mea ka whao pule oe le whainga o lo life as I expect the church to point you to do those things. Le whe mai e whaatumuina I le anganga malepoto. Malolaya, we will turn this responsibility over to them. Verse 5, this proposal pleased the whole group. Thousands of those people
agree with this. What that tells us, the Holy Spirit was behind all these things. Because only the Holy Spirit will win the hearts of the people, will change the hearts of the people. Suia le ngangole tua ina ia mali lie ile taitainga ale e kalesia. Amenola ia le. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Sau e lava le lisi ngar ko ongo nga a whae ule longa fiku whai mai o le tangata sa whaatu sa loku le loku sa uta. O lan me kau mai nga le aise whae longa au le tau whinga. Ko whiu ma lava mai sa mua pālangi ia, ma sa mua ia. E le i whapikoa tau o se vaenga. Langa eis keimi i lotu ale atua. Ngau le hainga o whiwhi au ia tofi maanga ngai ai kongo lotu ale atua. Kaunga whailau kusi ko ulu o whiwhi au, keo kupele nefi o whiwhi au. Whaingo fia inga, ngā whami ngoi ia. Ia mea, au ila, whai mai, a whai kau hisui makala anga o kangakanga. Yo Stephen ngai lalo ifu, whai mai, now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders. And he was just a deacon. Lala tala, sao tō whinga, neutral tō whinga, unbiased tō whinga. Tō whinga titono le lotu. Ngā uska ia le kālesia, le whaatala ula atua taitai o le lotu. Mai, fili mai, and guess what the church did? They fili 7. Na wha ulea e tō ina o le kālesia, apostles. They didn't throw the complainers out. O le loku lava le kasi le ua valua ina. O le loku lava le kasi le ika kainga mui. E le rua e sea kai o le lotu, le au mui ma le au vai ina. Aya, same people nganga vala wina o mai fongo. Same people nganga choose mai ai. Ia e whai mati akono e tutonu o le kālesia. Pero fatu. First thing you need to remember, your church is not a perfect church. But we ought to be obedient. Ia fionga ale o le kālesia. O isi teimi o le wha whailoa I o le mana onga, e a maia tangata I le lotu ale atua. Meeting unmet needs is something, it sometimes brings more people into ministry. Fourth and the last is this, mararon sai. O le manuia, o le sa, o le whaamuamua. You know, when we prioritize what ought to be prioritized, God's blessings is inevitable. Ele mavao ia whamanuanga le atua ilana e kālesia, pe a sao le whaatulanga, sao le whaamuamua. Whai mai whai upu le nā e ono, mai wasala lau le upu le atua. Verse 6, they presented this man to the apostles who prayed and laid their hands on them. So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly. Olfa tupula ia, ma le multiply o tangata le lotu, e le tupu fua, e tupu ina ua spread le upu a le tua. Prioritize right. Sa o le whamuamua. The word of God kept on spreading. Then the numbers of the disciples continued to increase greatly. When everyone do their part, the church grew in every way. A whai uma ia to whinga o tangata ua walau ina ai, o le taunu unga lea, o le tupu, o le lotu isos. Tupu I tātou le whale anganga, tupu lo tātou I loa ia na fionga, tupu I tātou I le numera. O le sekod o le manuia o se kālesia o le ngā, o lea, the devotion of the leaders to the ministry of the word and prayer. Can you imagine a church that do that? Can you imagine a church that its pastors and leaders devote their lives in the study and the preaching of the word of God and in prayer? Leaders are devoted to prayer and the study of God's word.
e le ngā o le fia e la unga, a e le fia te talo. One man once say, o le mele o le la unga, o male te talo. Pei o le vaavunga lele ke ngofunga o runga e lua o foi. O le kakalo le si foi, a le la unga le si foi. A whapea la ngā le la unga, you're not going to get to where you're going. E ke ka milo I, it's la unga and kakalo. Let your leaders devote themselves to the ministry of the word and prayer. E le aia se loko le whawhita uli whanau le atua. Ai ao mai whawhita uli ia I loa e tātou tali atu. E tātou ngā lulu e whaatasi, we all must be players, not spectators. Even you young people, you have a part to play. Start, sau lava mai I se au pito matua, that is the birthday boy. Whenunuti, e whionga whenunuti, se ia o lava I se au pito I titi. We all have responsibilities in the church. Ia saalo tātou whamua mua, o na ngā lue mai leo le atua. A tupu le lotu, e tupu foi whawhita uli. A tupu whawhita uli, ia I loa e tātou tali atu I whawhita uli. A le ngai loa, e whatino whapea, sa o le tātou whamua mua. A le tātou whamua mua, e le sisi whamua mua, na I loa o le awhionga pa ia a le atua. Whamanuia le atua e lo finangalo, e tusai mana awhionga. Ia valo mātou li, mātou sangavi ia ma whamanuina lo suafa, whaftai e te letu lafo ina I mātou te o loa, e au noa ma le whamanatu mai, lo tāpena mai, whauwhauina o mātou o langa, a wale mātou savalinga, o mātou I loa le li ie le whaingofie, e mātou te talitonu ma whamoe ma whaalangolango atu, e te whinangalo I le mea sili, mō lau e kālesia. Ta mai le se mea sili atu nai lo le maliu o Iesu Keriso, mo I mātou lau whanau. A whapena maliu o Iesu mo I mātou, a mai lau tuspaia, o lea ea se mea le lei e te vau ia mai a I mātou. Ta mai le nāle mātou te talo, tu I nātu lau e kālesia I o a ao. Mātou te le ato o toa le mātou au nanga, o la mātou tautala, o la mātou whaatino, o la mātou savali, o la mātou vā, maisi o mātou uso kersiano, ta mā mātou te tautino atu lo mātou le ato toa, mātou te wala au ia te oe le li, wha mole, wha mbanga lo mai I mātou. Whaia I mātou o ni kersiano e usi ustai au o fionga. Whaia le ne e kālesi o se kālesi e wha mua, le awa ina, matau ina, le ao ina, ma le wholofola ina, o lau o fionga pa ia. Whaia le ne e kālesia, wha pei o le urua I e kālesia ta mā, e a watu o mātou teimi mātou te talo whātasi ai, mō sovi inga, mase manuia o lau I kālesia lo mātou ni. Aua fionga o mana waina I le neita e au whātasi mai oe, ia nofo I o mātou loto, a ia sili o na mātou usta ia, te le sovi inga, tu maulo mātou wha ono o Iesu. Amen.